Iyi mpanuka ikomeye cyane ni impanuka ikomerekeyemo abantu barindwi, batatu bahita bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka ni iy'ikamyo yari irimo ikura inzoga Rubavu izerekeza mu mujyi wa Kigali, yaje gukora impanuka ikomeretsa barindwi, batatu bahita bahaburira ubuzima. Iyi mpanuka ibaye ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo iyi mpanuka ibaye. Iyi mpanuka irishije abanyarwanda benshi cyane, dore ko abakomerekeye mu ino mpanuka bakomeretse bya nyabyo, amavide y'inzoga yabakataguye, dore ko bapfuye urupfu rubi cyane, amavide yabakataguye ndetse amaraso yuzura umuhanda wose. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama, aho iyi modoka yari irimo izana inzoga mu mujyi wa Kigali, birangira ikase ikoni irenga umuhanda iracuranguka. Nko kuri kubireba kuri kamera zawe za Kidasamura TV Rwanda, iyi mpanuka yari iyi modoka yari yikoreye ibikotineri bibiri by'inzoga, nibwo igikotineri kimwe cyaje kumeneka cyangwa cyaje kwikata, kirangije kikubita hasi, inzoga zihita zimenagurika, bivuze ngo Burarirwa yahombye bikomeye cyane. Rero iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Uyu mushoferi wamupimye basanga yanyoye ibisindisha, bahita bamujyana kumufunga, dore ko uyu mushoferi nta n'ikintu yigize aba, ariko nawe yahamutse akagira ubwoba. Traffic polisi ishinzwe impanuka ubwo yageraga hano mu karere ka Rubavu, ndavuga n'ubundi yikorera mu karere ka Rubavu, yahise ita muri yombi uyu mushoferi kubera ko yari atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Abapfuye bajyanwe aho bagomba kujya, abakomeretse bihagije bajyanwe ku bitaro bya Rubavu kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere bataza kuhaburira ubuzima. Dore ko polisi y'u Rwanda isaba abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. None polisi y'u Rwanda ikongera kwibutsa abashoferi bakorera mu muhanda ko umuntu wese uzafatwa utwaye imodoka yanyoye ibisindisha azahanwa bikomeye cyane. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura. Reka amakuru yacu tuyatangire gutya mu minota yanyu mikenya mugiye kuboneza, banze mbasobanurire iby'iyi mpanuka iyi modoka ikoze impanuka igahitana ubuzima bw'abantu batatu ndetse ikanakomeretsa barindwi. Nibyo nshaka kubasobanurira akantu ku kandi byagenze bite kugira ngo iyi modoka irenga umuhanda. Ese uyu mushoferi yari atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha? Ese polisi ikorera mu iyi ntara iravuga iki? Ese uyu mugabo bamujyanye kumufunga? Ese abapfuye indishyi yabwo cyangwa barishyurwa gute? Abakomeretse baravuzwa gute? Nibyo ngiye kubasobanurira n'izi minota yawe mikenya ngusobanurire. Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama, imodoka yari irimo ikura inzoga n'ubundi Rubavu izerekeza hano mu mujyi wa Kigali, yaje kurenga umuhanda igeze hano mu murenge wa Kanama. Nibwo iyi modoka yaje kurenga umuhanda. Mu kurenga umuhanda, igikotineri kimwe kirangije kiyizungurutsaho kikubita hasi, kiranagana igice kimwe hasi ikindi gice hejuru. Nibwo rero iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu barindwi, abandi batatu bahita haburira ubuzima. Iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyi kamyo yanyoye inzoga, nibwo ni ibisindisha. Ubwo traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda bapimye uno mugabo bagasanga yanyoye ibisindisha, bahita bajya kumuta muri yombi, dore ko atigeze anakomerekera mu ino mpanuka, we nta kintu na kimwe yigize aba. Ariko kugeza izi abaturage bari mu gahinda n'amarira. Polisi isaba abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batari soba, batari hangova ndetse badafite n'umunaniro. Gutyo umuntu uzafatwa utwaye ikinyabiziga yanyoye inzoga azacibwa amafaranga menshi cyane y'u Rwanda. Abakomerekeye mu ino mpanuka baravuzwa n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga assurance y'iyi modoka niyo iri bubavuze. N'abapfuye nabo baraza kwishyurwa n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga assurance. Bivuze ngo assurance imodoka ibifite niyo iri bavure bano bakomerekeye mw'ino mpanuka. Ikibazo ni iki ngiki: iyi mpanuka ibaye none ahangaha, kandi ikibazo abantu bakomerekeye mw'ino mpanuka barenze umubare. Iyi modoka assurance yayo bivuze ngo runo ruganda ruraza kwikoramo ruvuze bano bantu, kubera yuko iyi modoka ubundi bifite assurance y'abantu 4, kandi urumva yuko yakomerekeje batandatu yongera yica na batatu. Bivuze ngo rero urumva yuko assurance yo yemerewe abantu 4, cyangwa iyi modoka yemerewe abantu 4. Iyi modoka y'ikamyo bivuze yuko ibifite imyanya
ine gusa, bityo rero ubwo abandi barenze kuri bane urimenya. Niyo mpamvu rero uyu mushoferi yagiye gutabwa muri yombi. Nkwibutse yuko ufungwa amezi 6 ugatanga na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo urekurwe. Ni mu gihe rero uyu mushoferi aya mafaranga ayasabwa kugira ngo ave muri gereza. Polisi ikorera mu kano gace ivuga yuko uyu mushoferi yatawe muri yombi kandi ku mugaragaro izuba riva, akurikiranweho ibyaha byo kuba yakoze impanuka ku bushake agakomeretsa abantu. Ngayo nguko rero nizere ko usobanukiwe iby'iyi mpanuka nuko byagenze. Natwe iyi mpanuka duteye agahinda ndetse iranaturiza. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, nyaboneka ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. We wakoze subscribe uw'agaciro, nongeye kukwifuriza umunsi mwiza. Imana ikurinde, Imana ibane nawe, ibyo ukora byose ube uri kumwe n'Imana. Ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka.